Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ti maudi apaset ti makalawas apakasaritaan ang napauluan. Ayat anamuli iti saem. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. The memories shared together kept that love alive. I can't forget it. Jack Marla dawan ti mariklik na ko pa. Italama sa rong karak ti tanamyo. Inlimit ni mama ti pudno nga kinataok. Kat maawatak no apay. Di na kaya't amariribok ti panagdanada ka ni Papa Bart. Dahito'y gayang tiladawan ti pudno nga amam. Wan. Aha. Oh. Apay naklas ka, Kaslin. Ay, ni mama. Hello, mama? Gwendalyn, sa dino tayan mo? Kaduam ka din ni Jomar? Saanen, mama? Ni Kathleen ti Kadwak. Adak, dito kampo santo. Sinarong karak ti tanam ni Papa. Apay anapan ka dita. Ag-anda ama kapungtutkan ka ni Bart numaamuan na dayta. Pumanaw ka ditan. Sige, mama. Agan nagkaanak ko. Nangag ko nga da kinasarita ni Bart iti cellphone. At atakas apanggap na kan ka. Anya? Talo alalaki ti mas asidit ka data. Ha? Nakabutbut ti lang ada. Adalaki ti dakas nga ramidon da ka data. Saan tan ang makaliklik pa'y, Kathleen? Sangwan ta ita. Agsaka na ka. Ay, naimpaglakit tayo. Tasan anapakaruan anadangran ti ulo ni imong. Dandani pa'y naiyanod. Naimbaglaangan, tanalaing nga aglang oy dagiti kadwamay. Ay, adapay gayam sugat iti rupa na. Nakakaasim iti langhana. Ang kasanoon, no saan ang makapuot. Ay, Diyos ko. Kaasan nyo kumani imong. Dandanin na tay, iti na minsan. Kit iti daytoy agundaway. Kit ispalin nyo kuma. Ken agsubli kuman tilagip na. Naimbaglakit din. Anak katarayak ang naglibas iti likod ti balay. Sakbay anak kastrak dagiti lalaki ti balay mi. Kan naira na nga daling mapa sa taksi. Sino nga tadag ijahe? Pasurot nga ta ni Bart nagijahe. Itay inawagak ni Jomar. Tamadanagan akno niya ti mapasamak kinigwental niya. Naipag-anak ka niya nga under surveillance gayam ti asawa. Gaputi maatap nga ada pa kay naigan na iti droga. Ngamitakat, yakon maawagan ni Gwendalyn. Ni Bart, awagan na ka. Hello? Sandino ti ayan mo, Molina? Ikwa. Nya ti baga. Inawis na ti may sagayom ko. Sakpa iti kunam. Sa anak ang mailamangan. Pangasim. Patayan na ko. Saan mo nga iramraman ni Gwendalyn? Pasalyo amin nga agina daytoy. Anya, nalibasan na kayo ni Gwendalyn? Naplano ka na imbag ti amin. Diyos ko. Ilik-lik yung kumatihan ako iti pangkat.
Dandanitan na dumpar. Saan datang inggaan akamatan lagiti dua ang kutse amang kamkamat ka data. Sa narumba nga may ramraman ka, Kathleen. Pasensyakan. Ay! Ikis. Maalak matentiag nervyos. Kumlam galata, Kathleen. Makigasang gasatak. Ngamnan nyaman ti mapasamak ka data. Makitak kumapay ni mama. Gwendolyn. At the pulis. Agyaman na ka. Ay, makapuutan ni imong. Ay, nagyaman ak Diyos ko. Ay, agyaman ak na nakapuot ka ni imong. Ay, madanagan ak launay itayan. Sakti inyali kakam amay kagles. Si kamat tinaitupay ti ulo na iti bataw. So, tinatayan ko. Sino kayo? Si Bibiyaga. Wan, si Bibiyaga. Saan ba't anak karo ti sugat mo? Ama. Sino kayo? Nay, anya ti mapaspasamakin ka ni imong. Saan nakade na mabigbay? Siyak ni amam asator. Saan kayo amalasin? Imong ko na yun. Gilyer tinagan ko. Ay, Gilyer. Gilyer gayam ti gusto anagan mo. Adan malagip mo itingin na tao. Diyos ko. Agyaman ta si Bibiyaga. Matuloy mo't langan ti kasarmi ka ni Molina. Girl, I need you. I need your love. Da kayo gayam, amasator. Ay, ni Bebang ti nakaibaga ang nakita nakakanaw ang nagturong dito'y igid ti waeg. Nakaragragsakak ito'y nalagip mo ti kinataom. Ababaw laeng ti waeg no kayat mo abatukan imaw. Ay, Gilyer. Nakaun naglakit day ti pampanunutam. Naragsaka kita eh. Tamabalin ko ng ikasar ni Molina. Ngam nasurukgay mo na 20 at taon tinapalabas. Ang mga nagasawa dan kini Bart. Bart? Kunam? Uwan. Ni Bart tinapingat a karibal ko kini Molina. Ngam ore baknang. Siyak tinaklon ni Molina. Ay, asino day ta Bart? Kanagnagan mo't ni Bart Santiago. Bartolome Santiago. Jak mo, no day ta ti usto anagan na. Baknang ang negosyante. May sa apilantropo. Managtulong kadagiti na kurapay. Kadwa na ide ni Gwendolyn abalasang na. Anang ipaay ititulong na. Balasang gaya man ti anak na. Anak dang atake ni Molina. No isuda ti nagkatuluyan na nagasawa. Ngam ni Bart at talaga di jay. Natuso launay. Ay, amang ano sa baling agpaisaw.
Ang no makita, malasin mo siguraw. Wen, ngamiti da ito'y akin na lahat ko. Sa naklakit din na malasin. Ngam no nagasawadan ka ni Molina. Awanan ga po nang agparangak iti sigod akain ayat ko. Agyamanak, tawan ti dakas anak pasamak ken kagwendalihin. Jak namaan na maaraman ko tinaadal ko iti self-defense, mama. Naimbaglakit din. Tainulo ko'y nakidi ni Manong Jomar. Ni papangata talaga tinangbilin kadagay niya nagpanggap iti dakas kanyak. Saan ko kumaakayat apat yan? Gaputabayat ti panagdan namin nga agasawa. Awan man tinadlaw ko adakas kan kuana. Nabayagan na nadlaw ko nga dadakas sa panggap na kanyak. Mabalin at tinagpungtutan na kat. Sinukir mo ti pagayatan na. Saan na akayat nagbalinak a reporter? Gaputa saan na siguro akayat asyak ti makaduktal iti dakas nga aramid na. Ti pagdanakak. Saan na talakit di nga enggaan? At dataw iti natalga da kasasahan, mama. Ni Kathleen ti pampanunotek. Abangan na mairamraman ti gayam ko ganti pamilyana. Isang masapal makasaritak ni Manong Jomar. Nabilag ni Papam. Ado ti kwartana. Agingga asaan amakemeg dagiti pan nakabagi ti lintag. Saan natalakit di nga inggaan, anak. Saan ang mabalinda ito'y? Masapol ang maamuak tinagkamangan damuli na ken Gwendalyn. Sakbay ang matuntunan dagiti pan nakabagiti-lintag ti paglimlim mga. Agriring man ang ti cellphone ni Molina. Sumbatam ti awag ko. Sumungbat ka, Molina. Bahad, pagkaasin, pagulimikan na kami ni anak mo. Basol yung nga aginan o apay ang nagbali na kakastoy. Sa anak nga impatag nga asawa mo. Nagbintot kayo di pa ng ipapan mo. Yung ay-ayatampay lang ni Giljer. Pagulimakan na kami, kumahal. Sa anak ang maitarayan mo rin. Ang mga noan niya ti aramidak ken Gwendalyn numakemagda kayo dagiti tao. Kat imatangam tinakaamamas nga aramidak ken kuana. Girl, I need you. I need your love. Saan ka amadanagan, Gwendalyn? Babaan titulong ni Manong Jomar na ipasidong kamin iti Witness Protection Program. Saan ko maaron ba nga may ramraman ka? Saan ka nagsangit? Kuna ni Manong Jomar, saan da nga inggan asapulon ti paglimlimangan ni papang mo? Pagbabawiya ka nagbalin nga amag? No silidyak kumapay ti pudno nga amag? Nung ata pumanaw kan dito'y lugar tayo, sa agsubli kayon to inton makamag tinariingam nga ama. Kasaritak to ni mama. Diyak namin amo na niya't mangigaw-gawid kan kuana. Agan-anad kayo nga, Rod. Diyos ko. Tarabayan niyo kung matigayam ko. Diyak pagarupan anak kadakdakas gayam ni Sir Bart. Ti amok. Managtulong. Masapol ang mapanagnakak na ni Bart di tumultulong kadagiti marigrigat.
kang Ronan. Amwag no nagasawa da ni Molina. Jak malagi pentirupa ni Gwendalyn. Jak mawatan tirik nak. No apay akait ko makita. Nay, nakasukat ka papanam ka day. Mabainak la ko mga da makakita iti kastoy alang naktata. Nga madakait ko nga amuan. Gilier. Kahit ko amamon. No ni Bart di tumultulong nga tayo. Kano nagasawa da ni Molina. Kahit agan anad ka nga rod Aglalo ta kunam anatuso day jay abart. Sanak matingatan ang mabigbig iti daytoy alangak, Tata Sator. Talaga abak nang ni Bart. Nagdakkel ti balay na. Nagasawa da gayaman ka ni Molina. Ngem nabayagan asa na naggawit ni Bart. Uray ni Gwendalyn. Aglamlamang da ka na. Kaasitamat. Mabalin nagbabawi ti sigod akain ayat ko. No apay ang nakikasar ka ni Bart. Agawid ak mutlangan. Di maaramidak lang. Ikararagak da Molina ken Gwendalyn. Mabalin akabuteng nak ni Molina. No makita nak iti daytoy alangak. Dahit atinamak, Tata Sator. Talaga ani Bart di kinaribal ko kini Molina. Iso di mang tultulong ka tayo. Saan ko lang namin anak kita idi may nangyag iti tulong? Sayang akong daway. Nagkita kayo kuma. Aday podno ka na kayo. Dakkal ti atap ko nga da pa kay naikan ni Bart iti napasama kanya. Mabalin nga raw, ati amuna ket nataykan. Makigtot lakit day no makita na ka. No, mabigbig na. Iti da ito akin nalad ko. Ket, iti da ito alangak, san naklakit din ang mabigbig. Kahit anyang nga rodan ti sumaruno nga aramidang. Diya ka mo. Pampanunutek na rumbang agparangak pa'y kini Molina. Sigon iti nadamag mo. Aglumlumag. Kan uray dagiti agina. Anya nga tati may tulong tikas kanyak, Ama Sator. Di mo panunutan nga awanan ti Sir Baim. Kan saan ka day arumbang amaamuan ni Molina. Nuan niya at talaga tinapasamakan ka. Anya? Sa dino tiyan dahi di alalaki anang damdamag kanyak. Saan nyo ka diyan nalasin? Inutil kayo! Naimbag ta na panunot yu pa'y asrutin. Sige mapan kayo ijay, ket amwen yu ti kinasyasino ken no anya ti panggap na. Hello? Anya tinapasamak yan? O, amangan no adtan dagiti polis. O, awagak man ni Molina. But-but nga. Kita aglaang no saan da agparangkin Gwendalyn iti daytoy anapanunot ko. Dito. Bart, sumuko ka laangan itilintag.
Anya sumuko nga ibagbagam. Agsagana kayo ket di. Umaya kundi tayan yo. Sa nakabutbot ngan. Amangan na si kati agkintayag numaamuam da ito'y. Amum ka di asibibiyag ni Gilier. Saan? Kasano na pasamak da itamulina? Bartolome Santiago! Sumuko ka lang ni Tilintang. Dagiti polis. Kasano ang nasurutan bakit ito? Saan kami asumako? Kakadwa, lumaban tayo! Ben, take cover! Oh, masapol ang makalibasak. Magnaak itilikudan. Musa di naman tiyan day dya agilyar. Sigurado ang mapatay kun itiday ti agundaway. Oh, nagadun a pulis. Kamao dyanan na. Nagpatenggamot lang ang tikinadakas tinariingam nga ama. Ay, malidaya na kiti napasama ka ni Papa Bart. Isu tinariingak nga ama. Itilaksid a pinanggap nak agundawayan. Ado ti sakripisyo na kada kami kan mama. Ang pasig a pamarang. Ngam saan kumawat arumbang apatay tinagtungpalan na Kathleen. Simukula kuman. Ada, manan papa. Kadwak kita ni mama. No saan kayo kumaan na tay? Naragsak kami kumahakan ni mama. Gwendolyn? Ha? Daranggas ngamin. Tinariingam nga ama. May sa alalaki ti agturong dito. Ha? Nalingdan ti rupa na. Kasla kabisado ti panagnana. Imposible. Saan kumarumbang nagparanga kada kayo? Agtalin adla kuman apalimad asibibiyagak. Gilier. Si kakating agpaiso. Si bibiyag ka. Sakbay nga rakupan na. Kita ang pa'y tiropak. Tataimong, da kayo matgayam. Siyak ni Gilier. Milagro ti pan nakalasat ko. Ngam nadadaw ti ropak. Nalaad akon. Gapuanan di pa. No kasta. Diyakin pangarap ada kayo gayam tipod na nga amag. Isumot lang gayam ano makita kayo idi. Naidumduma ti marik na. Ti awanan ba inabart? Nakadaktakas. Kiniltay na, tinaragsak kumapanagdan nata. San ka na paadi po ni Tigora, Molina? Tungpalan iti kay mo dengan na ni Bart. Ken, adda kayang maanak ta. Wan papa, katsyak da ita. Saan ati lang ayo tinapatid kata kami ita? Nangrunakin ni mama. Mapadasan na matlangan ti agragsak. Congratulations! Sikat ti kakatuan iti naala kadag iti amin niya eksamen tayo. Agtalag ka ti ka ba ilamlay ka? Talaga mo na masirit ka Gayam ka talaga. Naimbagpaykan ka. Agtalag ka iti kabailam. Umis-isem ka. Ngam naliday ta timot mo. Ada ka ti problema? Pilpilitok lang ti agbalin anaragsak. Kunatalatan Jessa. Naaringan na kiti kinaragsak mo. Apay kumasaan ka naragsak? Nangato ti posisyon ni mami iti pagpapaayan na kumpanya. Kanayon nga da kwartam. Umapapalak nga road. Panagkunam? Kwarta laeng kay makaparagsak iti may sa tao. Ganda ni awan panahon ni mami kanya. Ad-ada ati katulong di kadwa iti balay. Sipod pa iti ubinga. Oo. Agsangit ka manan. Dahil titipan nyo. Sumartin ka nga agsangit. Amang ano ipapandak iti makakita nga agap-apat Agyaman na. Ni mami. Kasla mapugtuwa kong tibag anak.
Hello, Mami? Hello. Ako bartay makmanan, Laika. Ada pa'y darayak apaskan, kalpasan ti meeting mi. Agawid kan to adagos, kalpasan ti klasem, ha? Saan nakton nga orayan ang kadwa mga rabi. Sige, Mami. Ada ka di pa ibagayo? Kumusta ti examen nyo? Nangato ni na alak, Mami. Rumbang laan. Siguradong laan, abagos to ti resulta ti examen nyo. Sige. Rabiin to man na makasangpot ni Mami, Jessa. Naridayak, nagaki di balay. Kadon nagtupay lang, ha. Rambakat tati na nga to anak alak kadagiti eksamen tayo. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka, Raymond. Nagbabadag iti grado. Kasano nga rod amatungpal mo ti arapap mo nga agbalin nga abogado. Pasensya kayo ka man, Papa. Ikarig, say-saya at agtunin doon maminsan. Iho, sana para kanyak da ito'y. Para iti masakbayam. Saan mo kumaapanunutan ti sanikwa amatawid mo kanyak? Pakawanan ta ko Papa. Oh, apay nga agpakpakawan ka. Awan, Papa. Panagrik na kami. Kasla, awan direksyon ti panagbiag ko. Iho, patpatgan ka unay. Mailiw ka kadikin ni mamang mo. Anya ti kunanay di nagsarita kayo. Agbakasyon na kanupela ng Amerika, Papa. Saan ka pawilan, iho? Ure at dan sa baling asawa na iji Amerika. Isupay laang tinam. Ang inton kalgano maminsan natawan ti panagbakasyon mo kuma. Sige, Papa. Saan tayo na pagsaritaan na ita? Mabalin ko ka di rumar. Palubusan ka. Gaputada pa nagtalak ko kan ka. Sigud asiminarista ka. Kat amom noan niya ti umno, iho. Amok anak kapoy ti utak ni Raymond. Angam nuuray kasta. Adda arapaap na. Dayawag ti kinapasnak na nga agadan. Kas may sa nga ama. Pampanunutag ti masakbayan na. Sapay kuma. Tagbaligin tumatlaan. Ang amangan no agbaliw to ti pangadeng na. Kat surutan na ni Armida iti Amerika. Awan ti mabalin ko. No kasta nga agpaiso, kas pangarikan. Ops, dandanin na tong batan. Nagtangkan mo't nga roday tito gawmi. Agi yaman naklao na Jessa. Talaga, napudnong ka agayam. Kasla tiyak mamati. Kaano pa yan nasursurom ti aginuwi ti arak? Naisungsungak lay ti na minsan. Kaya't ko lang aliliwan ti bagik. Nasakit tinakam ko kini Mami. Balasang ako. Ngamtsak pa'y narin natin parang ipatig na kaniya. Di kagsaoy ti kasta.
Awan naganak, adi mangipatpatag iti anak na. Makumikom lang ata ni mami. Saan matla trabaho ti pakakumikuman na? Pasare, parbangonan na sumangpad manipod iti kasino. Girl, I need you. I need your love. Kunam nga tajak mamuan Laika. Nagpulong kanyak ti babaunan. Dandani kanonteng nga ti rabi nakasangpet ka. Ay, kuha mami. Birthday ngamin ti may sa akadalak. Jak kaya ta maulit da ito Laika. Ayan gayam dagiti nag-examenam. Ada itibag ko mami. Mabiit lang ang tabumangon na. Siya kung timang lokat titibag mo. Mga noda pa'y maduktalak dito ajak magustuhan. Oh. Adya daytoy. Daytoy lang ti-score mo? Unak no, maratsakan kayo para kanyak mami. Kaaduan na nga asignatura, katsyak tinakagunod iti na nga to agrado. Sana kamapnak dito'y Laika. Kaya't kung ito nagturpus ka, saan kala cum laude, no dikat magna cum laude o no summa cum laude. Maawatam. Unak no maratsakan ni mami para kanyak Jessa. Uray anya kayang teramid. Saan lata maratsakan para kanya? San kan nga gliday? Pagsirbiyam akarit day talay ka. Ad dapay kidi asaya atam ti agadal. Uri tawan nobyo mapakasingaam. Saan ko akasapulan ti nobyo? Makaanayan ti kaadda magkahiyam ko. Akanayan amang patpatib ka itinagam ko. Ad-adamanan nga agungot ni mami kanyak no makinobyo Ay, oras gaya man ti sumaron mga klasek. Madamdamapay kanyak. Awisan ka kung may jay kantina. Inton madamdamalatan. O sige, panahon ka pa Kunak na ni mami ti mga awag kanyak. Akin numero ka tada ito Hello? Hello, Laika. Oray gaya may ti telepono kahit napindas ti timak mo. Siyak ni Raymond. Saan siguro na malagip? Oray di lang rabi ti panagkita ta. Kinidaw ko ti numero. Iso nalagip kang awagan. Ada ka di ibagam kanya? Kaya't ko kumati makisiningad ka ka. Mga nukun ko namla dayta. Ipakpakaunakon kan ka Raymond. Awan planok makinobyo. Kung diyak kayat ngong tanak ni mami? Na-stricto ka ni mami. Saan nga ro na mabalin na pasyaran ka? Sana mabalin. Man-mano nga da ni mami ije balay. Sigurado nga agipulong ti katulong mi. Nasaysaya at amama madagos. Sa anak anawaya iti kayat kong aramidan. Ngayon maglakit din panood-udak ti kabsat ko. Talaga ka sa pulak dito yung libro. Ay, nagawid ako. Awan mas sabalin na rantak dito yung mall. Malagip ko. Manipo di tayo bigat. Saan ko nakita ni Laika? Nag-awid siguro tayo chay. Di na kong inuray. Sa bagay, amukan na nga ta mga nungtan man ni mami na maladaw nga agawid. Jessa. Ada na nga wag kanyak. Ay, hindi kayo matgayam, Nanay Stella. Naminado na nakita ka Jebalay. Iso na ilasin ka. Amo ka nasingad ka agayam nila ikang anak ko.
Kastangag pa'y sunana. Ngem saan kami ang nagkuyo kita? Nasa pa siguro ang nagawid tadyak nakita. Ada ngamin kayat ko adamagan kan ka, Chesa. Ay, anya day jay, nana? Tinasaya at umay ka. Mapadta ag merienda. Ag merienda ta kabayatan ti pandagsarita ta. Gaputa adu ti kayat ko abamuan kan ka. May panggap kidilay ka. Abakan na dakit din nobyo na. Ala, umay ka. Kunak no di kan maawis nga agpasyarlay ka. Dakalabahan nagdadyo kanyak. Kitagyaman naklaunay. Ngam na pampanunutan nga ikan kan iti gundaway nga agaram kanya. Nagbidot ka. Keltayam adagos ti ragsak ko. Awan pinaibagbagat. Makaanayan kanyak no makapagsiningad ta. Ngam no apay ngamin na dito'y igit ti baybay tinangawisam kanya. Saan taman kag nobyo? Ijay parke kumalatan Ura ijay parke ket ado ti agnobyo ijay. May mayat no di si igit ti baybay. Taawan makakita ka data. Sa bagay matngagpayso. Agad adal ka kadi. Langap tibak na. Nagpintas si Kotsem. Negosyante ni Papa. Agad adala kakaskan ka. Ket arapaap ko ti agbalin nga abogado. Sigud ka seminarista. Nasingpat kagaya. Ibagakken ka. Jak pinapadasan ti lakinopya. Aging ka nga awan maipanaknak ko. Wano maipagpanakkel ko. Awan siguro ti mangayat kanyak. Napakumbaba ka launay. Iti dayta kinagwapom. Bak nang kayo kan masirip ka. Saan na ka masirib? Jakla kaya timang namnamakin ni Papa. Ngam, konakmatkan ka. Saan ta na pagsaritaan day ta abanag? Saan mo ka di maawatan? Kayat ko asawan. Adu ti may karing ayatam. Agbabawi kan tulaang no siyak ti ayatam. Girl, I need you. I need your love. Apay nga ta akas diti na ibaga kanyak nilay ka. Talaga nga ta naingat ni mami na. Iso nga impakpakunanan kanyak. Ajak mabalin ti agaram kan kuana. Napintas nilay ka. Ne. Nagligat lakit din tinigosyante. Iho, apay nga da kapela dito'y salas. Ilap-lapas ko lang dito assignment ko, Papa. Amoyo, nagkita kami iti balasang anam amok. Oh, iso ka di nga inspirado kang agadal, iho. Medyo, Papa. Sana dakas. Saan mo lakit di habay-bay anti panagadal mo? Ni Raymond. Apay nga awakan nak. Amangan mo sumrek ni mami dito'y kwarto. Ladingitag. Saan ko akayat asong batang ti awak na? Impasigot ko kan ni Raymond. Aging ka kami laang idagkayam. Saan ko akayat ti makinobyo? Ipasnag ko ti agadan.
Barang magustuhan tumatlaan ni mami, dagiti aramidag. No, amo na lang kumamarigregatan. Marignak. Marignak, ano na to ba? Kaya kunti sumuko. Anya lakit din na dya katulong. No kaano nga da papanak, iran na natin ang bakasyon. Masakit ka nung amin ni tatang na mami. Palubusan yan, mami. Kasano ka nga rodan? Di mo mat nga rodan mo tiyag luto. Katyak lamamating ag subli adagos mo, day taarita. Papanan nyo ka di, mami? Agluasa ka mo bakulo din ton mapinsan abikat. Agtalungal daw ti atindarak a seminar. Sa anak amaan anong agmay-may sa dito'y balay, mami. Nung may panggabi ti pandangan ko, nagadwa restaurant. Wano saan? Enak makipangan iti balay da Jessa. Naimas ti luto ti gayam ko, mami. Di ka di mabain? Naimbag man ta mairusok mo kat nakurapay ti biyagda. Kasla barong-barong lang ti balay da. Ni Jessa ti awi sa klaangan dito'y balay, mami. Uray, kadoon na ko na maturo. Sige, ti makamo. Nasasayaan pa'y. Tamamuakan ko ano adamang pasyarkan ka. Nakaragragsak ka iti rabii ang nagistorya, maipanggap iti balasa nga namam mom iho. Naawis mo pa yan ang nagpasyar. Anya ti nagan na itayan. Apay analiday ka? Nagchat kami idi rabii, papa. Idi awagak, inidap na ti cellphone na. Amang ano makaturturog una yan, iho. Di nagpakada ko makanyak, papa. Weno saan, imbaga na ko ma. Adi na kayat asong batang ti awag ko. Si kamat lang tinagistorya kanyak, iho. Kaya't na agpatingga kayo lang agayam. Iho, saan ka amang namnama? Tapno saan ka masakitan? Papa, ita lang agayatak. Maawatan ka. Kas kanayon kung ay bagakan ka. Palubusan ka iti amin na kayat mo. Ken, no namnamaam ang makaparagsakan ka. Saan ka ang maawanan adagos iti namnama, iho? No daduma, nalupuyak, papa. Nalaka ka maupupay. Lalaki ka. Masapul na natangkan tinakam mo. Kasano nga rod amaton uyam ti arapaap mo nga agbalin ka nga abogado. Iho, dumteng to ti panawan nga maadaan ka iti pamilya. Ket masapul nga addaan ka iti natibker, apakinakam. Kunam nga rod, nagkita kami kan mamim iti mall. Ada nga minapan ko ginatang a libro ti bookstore. Katamong, nagdamag kanyak. Imbagak asaan taan nagkuyo ka nagawid. Anya pa'y dagiti dinamag na kan ka. Dinamag na no da kanun nobyom. Diyako na sungbatan day ta. Taawan mo't amok a nobyom. Kansyak matlaang ti kakuy-kuyog mo. Saan nga rod arong ba? Ama mo ni Jessa ti may panggap kinilay mo. Talaga gaya mga stricto ni mami man niya. Naimbag ta napagsaritaan ta ni mami. Amangan no mabalin akad doon nagtoy di balay. Mapan ngamin makiseminar di bakolod ni mami. Sanay ra na nga agawit ti katulong mi. Mabainak sa. Alam, kita agtulatan.
Day tagayam ti balay dalay ka. Nabak ng dagayam. Napintas ken dakkel ti balay da. Ne. At dari mo ra babae. Kat adda guy-guyod na amaleta. Sumarasarunumat nilay kaken kwa na. Surutek nyo sa di naman ti papananta. Sapay kumata sa andak amadlaw. Kunak no ni Chesa ti dimtang. Anya ti kaadam dito'y Raymond. Kunak adinak mabali na pasyaran. Amok nga awan ni Mami mlay ka. Kasano ana amom dayta? Nakita kayo. Intulnog mo iti airport. Anya ti kayat mo asawan iti dayta Raymond? Sipsiputam kadi amin agaraw ko? Pakawanan ako ma, Laika. Jack maulbod dirik na. Ay ayatan ka. Saan? Impasigot ko kan Raymond. Saan nakamabalin nga ayatan? Saan anawaya ti pusok nga agayat? Awan karbang ngagragsak. Di mo ko maibaga di kasta. Ikan nakitigong daway. Pangasim, pumanaw kan. Amangan numadanon na ka ni Jessa. Asino a Jessa? Gayam ko ijay pagadalan. Saan na nga mo ti may panggapkan ka? Ni Jessa, adan, amangan no ipulong na kini Mami. Kunak no ni Jessa ti dimtang. Anya ti kaadam dito'y Raymond. Kunak adinak mabali na pasyaran. Amok na awan ni Mami mlay ka. Kasano ana amuam dayta? Nakita kayo. Intulnog mo iti airport. Anya ti kayat mo asawan iti dayta? Sipsiputam ka di amin, agaraw ko? Pakawanan na ko ma. Jack maulbod dirik nak. Ay ayatan ka, Laika. Saan? Impasigot ko kan Raymond. Saan nakamabalin nga ayatan? Saan anawaya ti pusok nga agaya? Awan karbangak nga gragsak. Saan mo kumaasawan day ka? Ikanak iti gundaway. Pangasim, pumanawan. Amangan numadanan na ka ni Jessa. Asino a Jessa? Gayam ko iti pagadalan. Saan na nga mo ti may panggapkan ka? Ni Jessa, adan, amangan no ipulong na kini Mami. Ay, pasensya ka na iti pan nakaibayad kong halay ka. Ay, adamat kayam sa nga ilin. Jessa, ni Raymond, may sa agayam. Ni Jessa, Raymond, nasingadagayam ko. Maragsakan na kamakamamukan ka, Jessa. Panagkunak, agpada kayo anasingpet. Yan, agpadpada kayo anapintas. Agyaman na Kremon, ngam napimpintas mo tayong ni Laika. Sumrag kayo. Agyaman na klangan, Laika. Uray ta damat din ni Jessa. Saan akong nagbayag. Amangan numaamon ni Mamim tiyay ko. Tsak kaya't amaungtan ka, gapukanyak. Isumat lang nga itay nakitak. Kasla, adda pangilaslasinak kan kwa na. Isugayam da jeta imasidagan na kem amukan ka edi? Pangasim, Jessa. No awagan na ka ni Mami. Saan mong ibagbaga ti may panggap kini Raymond? Diya ka mo. No kasano natuntunan na dito'y balay. Adda kaya magkararam kan ka, diyak mo. Impasigot ko kini Raymond. Imanugutak, makisinlangat kan kwa na. Diyak kayat nga agaram kanya. Natlaw ko iti garaw na.
Napintas ka ngamin. Saan akayat ni Mami ang makinobyo Jessa? Saan ko akasapulan tinobyo? Makaanayan nga adda ka agayam ko. Saan ka pa'y gayam anapan iti pagadalan, iho? Apay nga may ka dito opisina. Masapol mo ka di kwarta. At dala na pintas nga ipadamag ko kada kayo, papa. Amo kung tibalay-dalay ka. Baklang dagayam. Dakdakkel kan napimpintas nga amang tibalay dangam da tayo. Narang ay nga ta tinegosyo dagiti dadakkel na. Sana negosyante ni Mami na, papa. Nangato lang ti posisyon na iti kumpanya pagdrabdrabahuan na. Saan ka di ang nagungat ni Mami na? A pinasyar mo iti balay da? Nakitak ti panang ituldog nila kakin ni Mami na iti airport, papa. Kinundawayam ti kawan ti inana. Nasaysaya at kumano mamamuna ka, iho. Ti parikot, papa. Saan na kayat ni Mami na nga adda-agaram ken kuana? Uray nilay ka. Numabalin. Kaya't nakaliklikan. Makabannog at talaga ti ag seminar. Inaawis dahak iti nakamamo ka na kay seminar nga pasyar ngem. Kay kayat ko ti agida iti kwartok diti nagtarusan may hotel. Kayat ko ti maturog. Baring makakuyog ak tungag pasyar sakbay ti panagawid mi. Nakatugog ka batlatan dito yung kama. Apay di ka pilagid data maturog kan. Duan nga aldaw ni Mami ije bakaulot. Sumangpot to ninton bigat. Saan nakpay ngay nawagan? Natalik unay kan ka no kasta. Iparparit na ni Mami. Asa anak ka napatagkan ko na, Jessa? Nakalidliday man talaga mon. Madadali kinapintas mo no kasta kalaakan na yun. Laglagi pa mga awan ti ina, adi mangipatag iti anak na. Makumikum lang nga taga po iti panakiseminar na. Dahil ti mariknak, Jessa. Iso ano da duma. Mapampanunot kong tagrebelde. Uy, saan na saya ti tapampanunot? Maturog sakit din. Mangayam, agawid akton na bigat. Umapapalak launay kan ka. Saan abali? Saan kami kumabak na? Basta mariknak, apat-pat ganak ni Mami. Girl, I need you. I need your love. Nabanuga ka nagbiyahe, Laika. Iso nga ginanaak, ha? Rumarak lang na madamdama. Ayun gayam, nagsubli ka din ni Rita? Imawag iti rabi Mami. Inton malum ka no pala nga makasangpat. Makitam. Talaga day tsaya babaunan. Jakla ko man nagtamag. Di pa iso pagpong tutak manan. Kumusta ti seminaryo, Mami? Ay, saan nakpala pagdamdamagan kat niya glalaok ti marikriknak. Oy, kumusta gayam ti panagadal mo? Nasaya at mat, Mami. Makumikumak iti panagadal ko. Dandanin ti prelims mi. Sigurado mamagustuak dagiti pakitam to agradong kanyak, Laika.
Awan tigapuna na babatigradom tawan matnobyom. Malaksid no delimlimad mo kanyak. Mami. Sige, di ta kalangan. Saan ka pa masango ka sa Rita? Sa pa adapay umawag. Hello? Si Kagayam. Kasangsangpat ko laang. Wan. Saan ko malipatan tinagtulagan ta? Maturo ka klabiit. Sige, bye. Panawan ka pa dito, alay ka. At na panawad ni Mami, amang kasarita katagiti kagayan. Ngamsyak nga anak na. Talagang awan patag ko kankwana. Kabayatan ti kaadana iti bakulot. Saan nakapulos ngayon nawakan? Uri, apagbitla ko kinumustanak. Sa nakasangbat ngagpaiso. Saan man lang ang nagpadispensar. Kaslay siya akong kabalan pa. Mami, saan nagtukom ababalawan? Nakasangpat gaya man ni Mami Mlayka. Agyaman na ka. Ta imanugot ka man na simurot kanya kagpasyar. Saan ka di anapinda sa pagpasyaran dito eh? Naduma-duma sabsabong ti adda iti aglawlaw. Nalang to kan naduma-duma amaris dagiti sabong Raymond. Tastaman ti kunak. Umisim ka. Napimpintas ka manan. Talaga atyak malabdan ti riknak. Raymond, talaga ka di nga ay ayatan na? Ay ayatan ka unay, Laika. Nukas pangarigan, ikang kay tigundaway. Saan nakto ka di pagsangitan? Ikarik, saan kanto apaldaangan? Busugan kanto iti pamatag ko. Sakbay nga klunan ka. At nakidawagan ka. No ay ayadam timay sa atao. Saan ka di nga ilalaang? Maawata ti kayat mga asawan, Laika. Ikarik, makaanayan aragsak ko ti marikritnak. Nga ay ayatan ka. Ken ay ayatan nak. Uray man mga agkita ta. Kablaawan ka, iho. Mamati kan iti kunak. No naanos kan ipariknam ti kinasuti ti tarigagay mo. Aday ta, nagunod mo ti panagayat ni Laika. Nakaragragsakak unay, papa. Uray anya ti ibagbaga ni mama. Saan nakasumurot kan kuha na iji Amerika? Pangadeng mo day ta, iho. Gamkas may nga ama. Pagbalinin nyo la kuma nga inspirasyon ti ayan ayat yo. Talaga, papa. Kaya nasaan kayo ngagproblema iti panagadal ko? Tamasirib ni Laika. Naghasat kalaunay, iho. Napintas lang nga rodan tinobyam. Masirib pa'y. Amangan no mabaling nga awisem ngagpasyar dito'y balay. Tapno amukmad. Sige. Ibagaktukan ko na rita, papa. Sigurado aka magustuhan nyo ni Laika. Anya? Agayan ayat kayon kini Raymond? Kunak man naman pa'y plano mamakinobyo. Kasapulak ti mangipatag kanyak, Jessa. Pamatag nga impaidam ni Mami kanya. Ay,
Ay, sus, sigurado ka kaditi deta pangadeng mo. Sa bali ti pamatagtiin na, sa bali mat iti nobyo. Ang mga no saan mat ang nobyo ti kasapulam. Ang mga no agbabawi kan tulaan. Panawanan awaya-waya ti pusok, Jessa. Gapukin ni mama. Linapdak ti pusok nga agaya. Yakon kapailan pa. Nasingpat mat kiti ni Raymond? Uray at dan nobyog. Awan ti agbaliw, Jessa. Sabali ka. Na isang sangayan ka agayam. Girl, I need you. I need your love. Kaskid daw yo, papa. Impasyar ko dito ni Laika. Tap na ma'am amuyo. Laika, di papa? Kumusta kayo, sir? Oh, maragsa ka nag-amakam-amukin ka, Laika. Isumot lagayam akastaunay ti panangipatagnaken ka. Nagpintas ka, iha. Kan masirib ka pa'y kano. Napas na kaklang agadal, sir. Oray anya ti aramida. Saan na taamapnak ni mami? Laika. Pasensya kayo. Itala ang amam-am mo kayo. Diyak magawitan tirik na. Maawatan ka, iha. Amo ka din ni mami, ti ay mo dito'y balay. Diyak nagpakadakan ko na, sir. Saan na akayat ama kinobyo, Anya? O, kasano nga rudan no maduktalan na ti relasyon nyo? Saan kami nagkita kinilay kay tay malam, Nanay Stella? Nasapa kami na nagawid. Anya? Saan pa yan si Mangpot? Sa dino tinapanan na. Da kami lang mo tinagkuy-kuyog itay. Agpaiso, nasingad kami agkayam nana. Kwa? Sus, kasano da ito yan? Damdamagan na. No, dagar-aram ka ni Laika. Ha? Nobyo na ko na yun, nana? Nanay Stella. Ala, kasano da ito yan? Agulbudak ka di. Anya ti aramidak. Sige. Bye, nana. Agyaman na ka. Ada ka nung mawawag iti sa bali a cellphone na. Isa dinan intuloy ti makisarita kanyak. Ngam kasanun nagdamag tumanan kanyak. Anya ti bagak may mapan iti damdamagan na anobyo. Kayot na maamuhan no at dan nobyo ni Laika. Kasanung atan? Naimbag ta si Mangpot kamatlangan, Laika. Apay narabian ka. Di ka pa'y nagpakpakada. Kaano ka di pa'y amasatnan kayo kanyak, mami? Awan mo ti bibiyang nyo kanyak. May turad na ko na song bata ni ti Baribar. Naggapwam ko nak. Apay, ada ka din nobyom? Uwan, mami. Sa anak nga agulbod. Nakinobyo ak. Kaputa kayat ko ama padasan tirik na ti may patag. Pamatag nga impaidam nyo kanyak. Kawanan ka ti bain? Sukir ka!
Ngam na pampanaas tinay gugur asaam dito'y paruong ko. Aniya day ta pa nagsarsaritam na igogor asaam? Ha? Kaskala. Apay, saan ka di ngay bilin ko kin ka? Saan ka makinobyo? Kabayatan ti panagadal mo? Ha? Ha? Tibuok ko ba? Ha? Naragsagit di mang ragkas kanya. Kakuma kayo. Patayan na paikit din. Anyan? Ngatuan nakpayin iti boses? Dayjay ka di nobyom ti pagpampanakal mo? Ha? Kunak na saan ka na mauray, Raymond? Kasapulan kalaunay, iti da ito'y agundaway. Apeng umininom kay ti arak. Ken, ano ti rupam? Kaya't ko lang ay liwliwag ti sakit tinakam ko kini mami. Tinumpa, kan pinungot nag-idirabi kalpasan anamuan ng atan nobyo. Basol ko gayam. Basol mi kan papano ape anarabyan ka nagawin. Saan ang agbabawi iti panakinubyokan ka. Gaputay ayaten ka. Yakon ka baalan. Panawanan at ngarik ni mami iti panang iturong na iti biyag ko. Taurayan niya ti aramida. Katawan ti panakapnak na. Huston day ta. Saan na day ta ti makasulbar iti problema? Kaya't ko ti makailiw-liwa. Panawan naglatan. Saan? Di ka mabalin na baybayan. Ulitak. Huston day talay ka. Mamagtitak amang panunot, Raymond. No kasto'y madlaang tipalpalakam ni mami kanyak. Apay ngayon ayat nagpailaang. Saan kang nagsangit? Oh. Abdo di pa niya. Nagasatak kumana yanak. Ada amin kanyak. Kinapintas, kinasirip, nasaliwanwan apa nagbiag, ng nagsanggas at launay, tasanak nga'y pat nagtiin na. Danda niya akong makadanon dita. Adala nga minin kamakam ko di opisina. Malagip ko manan ti panagpungtot ko itay. Kapo iti kinasukir ni Laika. Sana siyak ti isuro na. Masapo na mapagsinak ida iti nobyo na. Katay chaymot, lalaki. Apay baybayan dagiti dadakkel na. Baybayan dalatan ti anak da. Saan da ko mga iramraman ni Laika? Anay ko. Nasakit ti ulog. Kasla mapisi. Sa dinutayan ko. Anya ti. Nabalkot ti ulas. Lamo-lamo abagik. Nirim tada iti habay ko. Laika. Pakawanan na ko man.
Saan ko marumbang nga napasamak dito ka na ta? Agad-adal tapay laang. Kasanunog si Kukak. Ulitat, pakawanan ako ma. Agpada taan na iloyos tarit nata. Nakasagana ka mga langon itidayaw mo. Kasaritak ni Papa. Ayayatin ka, Raymond. Ngam ni Mami ti kabutan ko. Amangan napatayan na. Ang kakapsutak ang nabigatan. Dandani, saan ko kinabalan ti bimangon? Amangan no saan ang makastrak iti pagadalan. Laika! Adyat papaspasabak ka. Ni Mami. Agkalkalimduusan ka. Apay akas sa tilangam. Masikog ka niya. Mami. Agsaw ka! Masikog ka? Nasikogan na katinobyo mo, ha? Girl, I need you. I need your love.